football Titi part jasari somthum pahni na ngai thavele donta ila UEFA Champions League a langsar zual tak ma se European levela club ro puila ni silo ma se Pep Guardiola kai hruai Manchester City meupo golthum gol khata nei thei bodo hi hrechiang lo kan la omai theya an chanchin ngai nom ro pui tel si hi toifel dawin soitalokila bodo hi glim ti in soithin an ni boka Norway club ni in kumsang khajakwa som paruk dai to adin kum zachuang daya upa anni ma se ma anson chaklutuk lova chuwangin an hlotlina no moi ma saber po kumsang khajakwa somthuma an hlo chuak chau chupo Norway a marlamin elna a an champion na ania Norway rampum pui huap in elna a an champion ma sakber chu kumsang khajakwa somsari panga a ani ma se kumsang ni som pasaria Norway a second tier league la khel club hian kumsang ni som pariata Norway top league an khel phak ram nuin kumsang ni som pakwa Norway top league ka an champion zui teu hlea runner up anni tichuan kumsang ni som ni le sang ni som ni pakhata Norway top league ka an champion ta nge a sang ni som ni pahnia runners up ni le in Europa league ka quarter final an thleng boka annuwa sang ni som ni pathum le sang ni som ni palia Norway champion ni zui le in sang ni som ni panga a po Norway champion an nia Europa League ka semi-final an thleng tel bok bodo hian kumsang ni som pariata Norway top league an khel phak nuin top division a season riat an mang zota a chumnga an champion tun hnai season an man zota hnung paruka tangin chumnga loi an champion a Norway football thunun tu ti thei khopin an rama an lal le nani bodo khwa a hian mi pui sing rukpo an chengtling lova an stadium a po mi pui sangria jahni somsari chau an lenga mi pui sing khat len na stadium po an nei zori lo an squad hlut na te hi Euro maktadoi somnga borvel chau ania European top club 10 player pakhat Euro maktadoi zachuang dai tea an lei fo lain bodo squad pum pui hlut na Euro maktadoi somnga vel chau ani hian he team hlut na hi ala niam zia atifia hle ome ma se huaisen takin football an khela an attacking play munom na hi mi pui te hip tu tran om taka an mani siam tu pakhat ani Manchester City an mikhwal tumin Champions League match ha golthum gol khatin an neya Atletico Madrid phechu Spain a Madrid khelmo la ngat gol ni gol khatin an ne ani kha bodo hian football chanchin ngai nom an ziak me ka Champions League a playoff lutin knockout round an lut le zel te hi an hlotlin na bel chana ani Italian champion Napoli te French club langsar Marseille te Dutch club ro pui Ajax le PSV te club langsar dang Villarreal le Frankfurt te Athletic club ti tena Champions League knockout round an lu zo lo lain bodo hi chuan Mourinho kai hruai Benfica chunga omin knockout round an lu tani he club hlutna po nei sang lo tak mai player man tlom te om khom hi football tingai nom tu pakhat an ni tamek Nizan Khan UEFA Champions League a playoff fight ma chhon turte po fel an nita a heta hian in ma chhon turte chu bodo le Inter Milan Benfica le Real Madrid Monaco le PSG Karabakh le Newcastle Galatasaray le Juventus Club Brugge le Atletico Madrid Dortmund le Atalanta Baka Olympiacos le Bayer Leverkusen te an nia playoff fight ma chhon tur bodo le Inter Milan a achak zok hian round of 16 a Manchester City emo Sporting emo an ma chhon do na Benfica le Real Madrid in ma chhona achak zok po hian Manchester City emo Sporting emo hi round of 16 a an ma chhon don ta ani Monaco le PSG in ma chhona achak zok in Barcelona emo Chelsea emo round of 16 a an ma chhon do na chutiangin Karabakh le Newcastle in ma chhona achak zok hian round of 16 a Barcelona emo Chelsea emo an ma chhon don Galatasaray le Juventus in ma chhona achak zok in round of 16 a Liverpool emo Tottenham emo an ma chhon do na Club Brugge le Atletico Madrid in ma chhona achak zok po hian round of 16 a Liverpool emo Tottenham emo an ma chhon don ta ani Borussia Dortmund le Atalanta in ma chhona achak zok in Arsenal emo Bayern Munich emo an ma chhona tul don boka chutiangin Olympiacos le Leverkusen in ma chhona achak zok hian round of 16 a Arsenal emo Bayern Munich emo an ma chhon don ta bok playoff hi double leg ka khel tur ni in first leg hi tebula som pasarina atanga somni palina team te khel mola vek an khel do na second leg hi tebula pakwana atanga som parukna seeded team te khel mola an khel thung don first leg hi February ni som pasari jana tangin an khel tananga
February ni som paria jan lai pel dar khalle chan vea an match na nung beran khelanga second leg big hi February ni som ni pali jana tanga khel tranin February ni som ni panga jan lai pel dar khalle chan vea match na nung ber an khel don ani Europa League ka po playoff fight ma chon tur te ti chian ni in heta hian English club Inland tur Nottingham Forest in Turkish club Fenerbahce an ma chon dona Conference League ka playoff khel tur English club Crystal Palace hian Croatian club Zrinski an ma chon don bok Liverpool defender Jeremy Frimpong hi ain liam vele ta a Champions League match ha Karabakh siruk faya an soptum khan in khel tluan theilovin lak chua ani aliam hi endikani nuwa kar engemoti chung chu achol angai don ti fin fi ania chuwangin Frimpong hi Liverpool hian an chhor thei ri don lo season kalmek chandona Liverpool hian Frimpong hi German club Leverkusen atangin an la luta mase hamstring liam awangin match engemozat in khel theilovin a oma liam te na po anei le thina tuna po match engemozat khel theilo turin aom le ta ania kumsom ni pangami Dutch defender hi liamin ati boina sa angreng hle Liverpool hian an right back Conor Bradley liam ane wangin an chhor theilo meka tun seasona an chhor man to lo rin na te po aom hiala Joe Gomez po liam nei in enkol meka nia mase ani hi chu alokir naya ngai ani thung hengti awang hian red sian liam awangin an thatdan berin an khelma bakte an khel theiri don lavani transfer kai hnoilam lu chil talokila Fulham chuan Manchester City atangin Oscar Bob kumsom ni pani mi Norway midfielder hi Paul Magdalue somni pasari sengin an leifelta a anin remna a hian sell on close 20% an da tela hei wang hian Fulham hian Oscar Bob hi an hral le ani chuan an hlalna atanga 20% transfer fee City hena an pek angai don tina ani Oscar Bob hian London club Fulham tan hian kumnga le achan ve khel thei turin kumnga le achan ve dai contract aziaka jersey number sompali a hadon London club dang West Ham point ang Brazilian player Lucas Paqueta an chanta a kumsom ni pariat mi hi Brazil club Flamengo in an lei Flamengo hian transfer fee a pound Magdalue samthum panga point panga an seng tling ni in report ania Paqueta hian a in zir chuan na club Flamengo tan senior team a khel vele don ta ani West Ham hian Paqueta hi mamo an la in ti hlea ma se sum an mamo na asang boxia chuwangin an hral phal tamaya Flamengo hian andor nuin West Ham hian hral fela ma se lona lakol ri andua chutiang tur chuan Brazil club hi andor ma se Flamengo hian rem tilovin kumsang ni somthum December tha thleng dai contract an zia puita ani Paqueta hian Flamengo a ain zir chuan nuin sangni som pakua Italian club AC Milan apana Milan atangin kumsang ni somnia French club Lyon apan le Lyon a aming a cher nuin kumsang ni somni pani khan West Ham hian an la luta tuna Flamengo a bok akhir le ani West Ham tan khan match ja somthum pakwa khel manin goal somni pathuma khunga asi sompanga anei tel bok Crystal Palace point Aston Villa atangin Ivan Guesan lonin an hoa season kalmek mabak omjong hi Palace tan a khel don loan transfera anin remna hian angheta in le theina turin thu an thlung tel bok kumsom ni palimi hi season kalmek chandon khan Villa hian ni satangin Paul Magdalue somni paruk sengin an leya mase match somni pakhat atangin Villa tan goal ni chau akhunga beisei aphak lovani Villa hian goal khung thei jok zongin Tami Abraham besikta satangin an lei fel toa chuwangin Gesen tan mun achep zual ta dewa Palace lam hian remchanga lain lonin an ho sakta ani heti lai hian Ivan Gesen la lutu Crystal Palace hian an striker rin rol Mateta an chhor thei ri don lova French striker hian chawna tharma chhona du chuwangin Palace tan inlan turin ain peitok lauti team kai hruai tu Oliver Glasner asoyani Palace an captain Mage hi Manchester City laka an chan to boka an manager Glasner hi season kalmek zoa an chan don ti achiang to boka an striker rin rol Mateta hi an chan le melbok hei wang hian Crystal Palace hian that zel lam ai chuan niam lam an pan rin na po alian le Arsenal manager Mikel Arteta hian Premier League ina dan an man meka thati chialo aneya chu match day squad a player somni chawda thei anni na lai hi ania hei hi thatok lotiin player somni pathum da thei ni se adu Premier League a hian match day squad a chumi omzia chu match an khel tur pual bi ka team squad
starting 11 le substitute player zong ti na ania chuta chuan bultan tu player som pakhat ba ka substitute player pakwa da tel phal sakan nia abak da bel arem lo chu wangin team tinin Premier League match an khela piangin squad a player som ni chau anda theiani substitute player pakwa atang hian player panga chau an lu tir thei boka player pakwa hi an lu tir vek arem lo ti na ni chu ma se lulama liam tuar anomero chuan substitution siam thei panga tel lovin special case in player an thlak bel thei thung an kal phung pa ngaya chuan substitute player panga an mang theia substitute ta player pakwa anda thei hei hi Arteta hian claim atia ti hian soin tuna hi chuan matchday squad a player zong an leng lova pahni pathum vel tal hi squad a tel phak lo an om zelangai dan aw miawa chu wangin keina kati danglam thei po ani lo season thara tang chuan huang zo ani ngei ka bei se kangen na po ni ngal sela Champions League angin kal theila chu chuan squad sik soile en kol ko nga po thazokin min pui theyang player te hlut na po na sazokin kan lan tir theyanga anril ruput mangthlangin thazokin kan kai hruai theyang tuman squad a tel phak lo an du lo hemi konga hian thunei tu te hian min pui sela ka du hle mai hotel zinveiwa na le tul dang te chu kan lo boi pui theye mi tu emo kalsan an ngai zel hi a thalo lutukani team zin na a kalve theilo te hi tu tan ma thil lom om le tha ani ngai lo atiani Arteta hian matchday squad a player da lu thei an tam tok lo ti in tha atilova player tam jok da lu thei adu hle Arsenal hian season an mang tha hleya English Premier League a te bula ma hruai tu an nia Champions League a po chak vek om chun ni in an kal for hle FA Cup le Carabao Cup a no moi an la be sei chewa chu wangin season chun hulam ain herchan to chung hian Arsenal hian champion no moi pali an la be sei in elna an khel zonga champion no moi la be sei vekin an oma an che thatak zet ma se Premier League bi kan en chuan Arsenal hi ma hruai tu che thaber kan ti thei kara Big Six team an ma chon to na atanga an su nu an elpui lian zual team lian zual an ma chon to na atanga an su nu en chuan Arsenal hian Manchester United an tluk lote thlatani mitam takin Mikel Arteta le akai hruai Arsenal an rin zo lo fo na chan lian tak chu an elpui lian club te laka result tha nei an har sa thin hi ania hei hi an tuar zui fo to bok champion no moi an ban phak lo chia thin na chan lian tak po atling thin ani tun season a hian chu thleng le theya ngai tu an om nok maya an su nu en chian hian lo thon pui po hi a om na chen a om ti po alang ani Arsenal hian Premier League bi ka season kalme ka hian Big Six team kan ti thina an om pui Chelsea Manchester United Manchester City Liverpool le Tottenham te hi abel khomin tum sari an ma chon to a chuta tang chuan tum ni an chaka tum thum do na yen tum ni an kloma an ne hi Manchester United le Tottenham ni in an draw hi Manchester City Liverpool le Chelsea te an nia an tlom na hi Liverpool le Manchester United laka ani Arsenal hian Big Six club an ma chon to na match sari point som ni pakhat lo chua thei atang hian point kwa chau an lo chuaka point som pahni an chan Manchester United hian Premier League season kalme ka Big Six team kan ti thina an ompui Arsenal Chelsea Manchester City Liverpool le Tottenham te hi tum sari vek an ma chon to a chuta tang chuan tumli chakin tum khadro an neya tum ni an klom an ne te hi Chelsea Liverpool Manchester City le Arsenal te an nia an draw hi Tottenham ni in an tlom na hi Arsenal le Manchester City an ni Manchester United hian Big Six club an ma chon to na match sari point som ni pakhat vek lo chua thei atang hian point som pathum an lo chuaka point riat chau an chan Arsenal hian an tiat puya ngai thin club te laka result an nei thatok lo ti alang chiang leya hei hi anin siam that angai na lian takani anin siam tha hlei thei lova an ma ba ka an ngam lutuk lo chun zom zel ani ngat chuan an tan lo chamna ma hruai ani le thei mai thei result le table en chuan Arsenal hi United laka chuan khita anda thei Titi mai theye ma se Arsenal hian big team laka result an nei thalo ti thei khopin an sul nu hi a thatok lova hei hi Arsenal tan chuan ngai mo tham tling ngei turani in khel result le in khele turlamte soikai ta ila Nizan Khan in elna sang khel chun zom ania chungjinga chuan La Liga a
Alavesin khwalmola Espanyol gol ni gol khatin an hneya Serie A Lazio in an mi khwal Genoa gol thum gol hnia hnein Bundesliga a Kölnin sikhat fain Wolfsburg an hneya League 1 a Lens in sikhat fai vekin Lee Harf an hne bokani Saudi Pro League po khalchun zom zel ni in Nizan Khan champion base na nei Al Nassr in khwalmola Al Kholut Sithung Finance sopa Al Nassr tan hian Cristiano Ronaldo Mohamed Simakan le Kingsley Coman ten gol khat thewan khunga he matcha hian Al Nassr in Sydney fai ma an roi lain Al Kholut hian red card pakhat an choyani Al Nassr hian point thum an hlo chua vele ta ka wangin ti hian li kalmeka khelsom pariat atangin point somli pathum an neya tebula ma roi tu Al Hilal an phak lona point thum ania Al Nassr ang tho hian Al Ali point somli pathum naiin Saudi Pro League season kalmeka hian champion base sang team hi Palilayan oma point somli nei Al Qadsiya po hian champion base na anla nei sang leya ngai ani season kalmek Saudi Pro League a hian gol khung tamber ni mek hi Cristiano Ronaldo ani talova Ivan Toney Brentford tana khel thin khaniin English striker hian gol som pariata khung ting towa anwaya hian gol som pasari khung Cristiano Ronaldo le Julian Quintos te an ombokani Portuguese superstar Cristiano Ronaldo hian gol khat akhung le ta ka wangin gol sang khat khung tling turin gol somthum pakwa chau amamo ta a tuna hian gol zakwa samruk pakhat akhung tling to ani Ronaldo hian ramle club tan bel khomin match sang khat zathum pariat a khel tlinga gol zakwa samruk pakhat khungin assist zanhi samruk anei tel boka gol zakwa samruk pakhat akhung na sang te chu penalty atangin tumza samret pakhat akhunga free kick atangin tum samruk pali penalty area pon atangin free kick goal tel lawin somsari pani penalty area chung atangin penalty goal tel lawin goal zaruk somli pali akhungani zanin inrin zan le naktuk pathiani zana te hian in elna sang khalchun zom le turania chungte chu soile ta zor zorila zanin inrin zana hian English Premier League ka Daria Lechan vea Brighton le Everton Leeds le Arsenal Wolverhampton le Bournemouth te anin machondona darsom pakhata Chelsea in West Ham mikhwalin dar khat Lechan vea Liverpool in Newcastle an mikhwal don boka La Liga a daruk Lechan vea Real Oviedo in Girona mikhwalin Daria le minisomli panga Osasuna in Villarreal an mikhwalanga darsom pakhata Levante in Atletico Madrid mikhwalin dar khat Lechan vea Elche in Barcelona an mikhwal don bok Serie A darsari Lechan vea Pisa in Sassuolo mikhwalin darsom Lechan vea Napoli in Fiorentina an mikhwalanga dar khat le minisom panga a Cagliari in Hellas Verona an mikhwal bokang German top league Bundesliga a Daria ta arolin match nga an khel dona Frankfurt in Leverkusen mikhwalin Augsburg in St. Pauli an mikhwalanga RB Leipzig in Mainz mikhwalin Hoffenheim in Union Berlin an mikhwal dona Werder Bremen in Borussia Mönchengladbach an mikhwal don bok darsom pakhata Hamburg in Bayern Munich an mikhwal bokang League 1 a dar Lechan vea Paris FC in Marseille an mikhwal dona Lorient in Nantes darsom pakhat Lechan vea an mikhwalanga dar khat le minisam thum panga a AS Monaco in Rennes an mikhwal don bokani pathiani zana English Premier League a darsari Lechan vea Aston Villa in Brentford an mikhwalanga Manchester United in Fulham mikhwalin Nottingham Forest in Crystal Palace an mikhwal don boka darsoma Tottenham in Manchester City an mikhwal bokang La Liga a daruk Lechan vea Real Madrid in Rayo Vallecano an mikhwalanga Daria le minisomli panga a Real Betis in Valencia mikhwalin darsom pakhada Getafe le Celta Vigo anin machonanga dar khat Lechan vea Athletic Club le Real Sociedad anin machon don bok Serie A dar nga a Torino in Lis mikhwalin darsari Lechan vea Como le Atalanta anin machonanga darsom Lechan vea Cremonese le Inter Milan in machonin dar khat le minisom panga Parma in Juventus an mikhwalang Bundesliga a Daria ta Stuttgart in Freiburg mikhwalin darsoma Dortmund in Heidenheim an mikhwal don boka League 1 a darsari Lechan vea Lyon in Lille mikhwalin dar ko le minisomli panga a Angers le Metz Nice le Brest Toulouse le Auxerre anin machonanga dar khat le minisom panga a Strasbourg in Champion Lai PSG an mikhwal don bok ani BBC na transfer thuleng atarlante ngai thachun zomila heta hian Fabrizio Romano antar langin Inter Milan chon Liverpool atangin English player Curtis Jones kumsomni pangami hi lona ho andua Liverpool hi andor mekani Inter Milan hian lona ho baka angeta in leitheina tura thu thluntel puyan tum team talk intar langin Arsenal chuan Brazil forward kumsomni pariat mi
Gabriel Jesus le kumsom ni palimi Gabriel Martinelli te hi Atletico Madrid atanga Argentine forward kumsom ni pangami Julian Alvarez anlak lu theine turin Alvarez samana kalteltir antumdon Athletic intar langin Arsenal chon an defender Zinchenko hi Ajax ne na anshal fel naya ani hi Nottingham in lonin anlo ho towa ma se Dutch club Ajax a hian angetin ain puchuak lo don ni in alangta ani Sky Germany intar langin Nottingham Forest and Manchester City atangin German goalkeeper Stefan Ortega laglu antumdona Ortega hian season kalmek khengchau hi contract anei to wangin season kalmek zwa free transfer a laglu thei tur jinga atelmek ani Sky Sports intar langin Everton midfielder kumsomni parukmi Dwight McNeil hi Nottingham Forest in team thum chakna turin laglu antummek Dasan intar langin Dutch forward kumsomni palimi Joshua Zirkzee hian akhelmek na Manchester United a ain base angin poimo tok lo ma sela season kalmek hi chu United a hian manzo lo adua Italian club Roma in base le ma sela chua tumna anei ri lovani Spanish sanchin buten tar langin Argentina center back River Plate tana khelmek Lautaro Rivero hi European club lian tak ten an base meka Manchester City Manchester United Tottenham Atletico Madrid Juventus le Strasbourg ten an base ya kumsom ni pahni mi hian release clause ro anei tam hle pound maktadue somriat paruk te me release clause anei ni in tarlan ani Spanish sanchin buten tar langin Real Madrid midfielder kumsom ni pathum mi Eduardo Camavinga hi Arsenal le Liverpool ten laglu antummek Sky Sports in tar langin Aston Villa chuan Hoffenheim German club atangin Scotland under 21 striker kumsom ni mi Rory Wilson lona ho dilna andonga Aston Villa hian lona achua an phalsak mai po abese omani Talk Sport in tar langin Wolverhampton chuan Scottish striker kumsom ni pakomi Che Adams hi laglu antummeka ani hian tuna Italian club Torino tana khelmeka Southampton tana khel thin khaniin kumsani somni pali ni puilai khan Southampton achua sana English club Wolverhampton hian Italian club atangin English football khel turin lakir le antummek ani ESPN in tar langin Karim Benzema kumsamthum pariat mi hi a khelmek na Saudi club Al Ittihad nen contract thar chungchanga anla in rem thei lova Benzema an abese Al Ittihad lam hian an si chua phalri lova heiwang hian an kar boruak athalo hle hetiang kara hian Benzema hian Europa kir le emo Major League Soccer lama club zone emo aril ruk don ni te point tarlan a omani Manchester Evening News in tar langin Manchester City chuan Norway midfielder kumsom pokomi Nipan tuna Borowa lona an chuatir mek hi kaukira season kalmek mabak omsonga hian chordan kong ngai tua antum ni in atarlang Spanish sanchin buten tar langin Barcelona chun kumsom ni pariat mi Manchester United tana khelmek Argentina center back Lisandro Martinez hi nipui transfer kongka hon huna laglu antum don ole khatichin kha tun tuma football ti kan ngai thak the chin chu nile photro se